Nanamasa, agpaludak man. Nay, kalulod mo lay di kalman, agload ka manan, anday. Nalipatak nga rod ngayon register. Kat aday nawagak sa naibusan Ay, sayang nga rod Ay, dwagaya man number to ipalod ko na. Nanay, akin number dito'y may sangay. Di yun damagan. Man nakibiyang kay launay mo't at tindera. Ha? Dahil takot kimadi ka na kayong aglaklakaw. Nagado ti pakibibiyangan niyo. Aglako kay lakad sana dahil ta makibibiyang teraramidin niyo. Nay, nagdamagaklaan mo't, andi, barok. Talaga kit di man nakibiyang kayo na. Kat no dito tersenam ti istambayan nagtichismo sa apadam. Nalala, yung munti numero aludak, barok, taludakon. Di kan agungay. Anya, nukasta nagungot man anjay anak ko dito istormo, Marimasa. Ay, wan mare ngam jak tinutupan. Binaybay akta mga numadita aldaw na. Ay na, paspasensya amon jay anak ko, Maray. Ay, amo mo ti ugalinan. Ada tay chimpaw, anasimpay. Ada mo tay aldaw, anak kaungungay. Ay, darigat asalaan ti ugali jay anak ko, Maray. Wan nga rod Apay nga takas dya anak mo. Kahit saan kayo matakas dya iti dila kay mo. Timawid siguro ijay baak nga antina. Kas jay nga minti ugali jay baak nga ipag ko kay. Nagrigat at tumtumpungan ti ugali na. Ay, talaga siguro ang dati kakastatat tao. Ay, atuyan ti gatgatang maray. Agyaman nak Maray. Oh, atoy mo ti bayad ko. Apay anak ko. Anyaman ti nakabadtripa mo na ya. Apay nga inong ungtam ka na ni Marimasa. Kitagpay sumatamin ngayon bagbagakin ko na. Pasig da amin aman nakibiyang kan chismosang agis istor dito yung lugar tayo. Ay, di mo isa pa sap anak ko. Tasaan mo nga amin kas iti pampamunutan. Basta may sa ninanamasa kadakwada na. Aklunin naman kan saan talaga aman nakibiyang da jay. Nagdamag ka no lang, no akin number iti maysa nga impaload mo. Apay, masapol at damagan na dayta. Talaga akit di aman nakibiyang Ukad, papanam nga rod man ay anak ko. Anya dayta naka-eco bag nga igam mo ngay. Pangipanam dita. Litsun manok na ito nanang. Imbatik di may sa alup po, si Dayaw. Pagipanam ngay dita. Inak itad ijar arma ka. Naumakanon iti litsun baboy. Sa litsun manok mo't itaa. Apay, di nakapay aya binasted ni Dina. Di orebas tudan nak. Ay ayatit tulat Iso nga minti dream girl ko nanang. Tumboy mo dahi jay anak ka. Apay, awan ka din ti sabaling armam. Agin tutumboy la day jay. Kun na lang tikas jay. Isong armak lata. Taamok amatin nagtumot lang tirik na kanyak nanang. Ni, anya man nanda ta insangput mo, andi. Litsong manok, di na. Di mo't po naman na umakan iti litsong baboy. Iso litsong manok, ti ginatangkaw. Ay na, naggastos ka man nun, andi. Ayos lang. Awan problema, di na. Ewan, naawat mo ka di inload ko kin kay di namin sa nakalaman? Ay, un. Jakon nakatext ta busy ak ngamin ni Dikot. Ay, di ka nga nag-reply ka niya. Iso nga amuklatan nga awan load mo. Iso linudan ka. Ay, kastaya. Ako, thank you nga rod, andi. Bakit? Anya nga, hindi na. Kaano nga aklunan nak? Aklunan na kun Di kan samot makaawat, andi. Amumot alakyanak, armon nak. Awan sama respetum kanya kon. Saan mo ta? Dakkel to, pa'y ti respeto kan ka. Ay ayatin ka nga na talaga. Babae ti kayat ko, sana lalaki, andi. Kan amom nga danubyak, aping agaram ka kanyak. Barkada lang ti pangibilangakan ka. Ore, tumboy ka ata na pintas ka mutlat ta. Saan to, pa'y madlaw at tumboy ka? Ta atidog ti buok mo. Kan naghinhin ka.
Adaya tumboy kasta. Ha? Marikriknak di na. Saan asika ti tumboy? Jay GF mo ti tumboy. Ay, sana pud no dayta. Siyak ti tumboy, talalaki ti riknak andi. Iso sorry ha. Nga mawan na pulos tinamnamam kanyak. Namin nadumot ngayon bagak dayta kan ka. Sardengan nak kuman nga arman tani. Mapunpunwan akon, andi. Di na ko mapagsardengan nga agarap ka, pangasim. Uray ka na yung nakabastudan. Basta di naklapdan nga agarap ka. Pakaragsakak nga minti umay mangsarsarong karkan ka. Mabangbang aranak ang makakita ka di na. Ay, makamuka, andi. Natangken na talaga ti ulom. Masursurunak iti dayjing andi. Dagulit. Amo na lang arudan a babae iti kayat ko. Ngam agragot pa'y lang agaram kanyak. Okay, anya man hintintid na kin ka. Litson man na. Impasidak ka ni tatang ko. Sayang dagita nga itid na kin ka, ah? No pagsardeng mo nga agaram kin ka, di na. Bye-bye amlaeng, tapno libre ti sidaem. Anya? Madurmanak nga rod. Nagado ababalasa nga mabalin ng arman ngam syakit din tinapili na pagdatunan. Basta awatem amin nga itid na kin ka, ta sayang. Basta di nakalakit di puresaan na mga klon kin kwa na. Saan matkit di, Sara? Ay, padasan na timang puwersa kanyak ta makaraman. Aklonem kit din yan, data. Isuki may parbang parakin ka din na. Makapadurman mo day ta nga ibagbagayo, tatang. Makapadurman nga. Lalaki, ti rumbang nga parakin ka. Sana padam a babae. Sinaamkit din na dya, Sara. Tani anday ti pakiinayatam. Manjak, ni Sara ti kayat kong asawahan, tatang. Makiasawa kayo kinday ni ti lalaki. Itap na aganak kayo. Nay, mapanan ti tawan. Saan kayo to na makaanak no bumakit kayo? Hindi ore awan anak mi. Basta gininayat kami, tatang. Apay, masigurado yaw no dakayin tulat ta. Aginggat ingana. Awan to nga ta. Tiyagbaliw ka na kayo. Napintas ni Sara. Adulat ta. Ti agaram ken kuana anak kau. Kasanaw no makasapol iti lalaki amang ikasarto ken kuana. Ay na, din tumapasamak day ta. Di na maraming ti mangisukat kanyak, tatang. Siyak lang tay ayatan na. Tatanton, sublatan kayo na mga wit ita binaklayo abagas. Ha? Ay, saanin ba raw? Kabalak. Malakit din. Siya kung timang baklay iti dayta. Tay tulod ko ijibalayo. Nalaman nga ron ba raw? Sikat ti makaambaw. Ket agyaman na ka. Adto ti kumboy mao anday. Ay sus, saanin tata? Tulong ko nga roday dyan. Diyak pabayadan. Ala, ay nakababain abarok. Nataktakan. Awan mo't nakataktakak, tata. Makiinumak langin. Mabitla ay what? Awan mo't gayam danom mainumay. Pagsaksak doon nyo aya, tata. Gatangan may store tinanom may. Ta nagaburan mo't tayo ubog pagsaksak doon may. Sige. Yagyo ti galon tayo naggumatang i-store, tata. Ay, sanay. Siyak taon, baraw. Siyakon. Yagyo kit din ti galon. Kan di kay mangtan iti pagbayad. Ta siyakon ti mangbayad. Adak wartak dito, uy. Hey, pasensyaan yun jay anak ko, no? Kanayon nga umay ije balayaw, pari ang taon. Ay na kami kit diti. Pasensyaan na tatunggal umay ijibalay kat tila maar-aramid na trabaho ijay. Diyak ko ba kaya't ngagtrabaho ng ipilit na mat. Pasit kanaw ti panagayat na kanidina ti kas niya aramidin na maray. Hay, natangken mo ti ulo jay anak ko. Amo na atumboy jay anak mo nga ar-armon na. Ay, di laagbain. Bay-bay amla ang maray.
Mayat ka di tapno matinag ko matirik na jay anak ko kinkwana. Nasingput mo jay anak mo. Nagagit pa Wen ngem ay na. Saan maaw-awatan ti ugali na no daduma. Adda aldaw anasimpay. Adda mo aldaw amuday. Gagangay na Ure mo da tayo no maminsan. Adda kastang style tayaw. Ay, una, ngem nakaraw jay anak ko, paray. Kan, di mo ada nubya ni di na nga anak mo, paray. Aglaraman nga raw namang nobya. No agas asta. Kunamudlan punpud no alalaki. Aglaraman. Jak kanunungan teraramidin na. Agbasbaso lang. Tikas niya nga aramidin na. Kunak nga raw dalalayngan ko man ni Andi nga arman tapno agbawing kan ko ana. Nadayo ang mapasamak ti kasta, paray. Jakpat siya, nakayatun ni di na ti anak ka. Imposible na ita, paray. Awan ti imposible. No talaga nga isuda ti na ikare para iti tunggal maysa, maray. Sara, makadlawak ka na. Tunggal agkita ta. Ta cellphone mo latan tayan ti atensyon mo. Ha? Kwa, adda labas basa. Manon nga aldaw nga danadlaw ko kan ka. Kasla timamnay kan kanyak, Sara. Ha? Apay ka di. Maumuma ka din kanyak. Kwa. Ay, kasano nga tati panangirugik ang mangibaga iti daytoy di na. Apay. Anya day ta, Sara. Kwa, maburboring at ngaminan iti relasyon ta di na. Anya? Ay, Sara pangasim. Di nakrabakan iti kasta. Amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Sana ka mang rabrabak di na. Kaya't kunti mang bukal iti bukod ko a pamilya. Iso nasaysaya at sano, agsinatan. Kat sumapul kamutin iti lalaki a pakiin na yatam. Tapno makabukal kamut iti pamilyam. Ni, apay akastamot kan ti pagbagam, Sara. Awan matamo ka nagkurangakan ka. Itad ko amin ang kasapulam. Amin nakitawam, itad ko. Bastag sinatan di na. Maawatan na kuma. Kaya't kun nga urnusan ti biyag ko. Sana mabalin. Diyak umanugot basta sinanaklatan. Si kalang ti para kanyak. Katsyak mo ti para kan ka, Sara. Pangasim, di naksinaan. Nay, apay nga gininom ka din na. Itaman pa Tulungan da ka matatang. Diyak makontak ni Sara. Apay, ayan na. Diyak ka mo Sinsinaanak nga minan. Diyak imanugot tatang. Nay, napintasan na magdayta anak ka. Ayayatag ni Sara tatang. Awan serbiti biyag ko na mapukaw ko ti ayayatag. Malampasam tumot lang na ita anak ka. Sige, isangit mo lang. Naimbag nga oras mo, Manong Ernesto. Ada ka din ni Sara. Ay, karuror na, di na. Dinagas tinobyo na. Anya? No kasta? Nagsakit teraramidan di kapsat mo kanyak, Manong. Inalilaw na. Isugaya makayat na ko na sinaan, tantan sa bali na. Nalala, sumrak ka pa sa mga niya ti panunutan nagititat tao ang makakitakin ka ni Jayan Tiri daw. Hagyaman ako, Manong. Uraya ka sumangpot ni Sara, mabalin. Oo na, mabalin din na. Sige, agtugaw ka. Hagyaman ako. Aywan,
Rumwarak gayam tayo nakgumatang iti inuman ta. Pangururayan ta ni Sara. Nakasyat kan samot ten. Basit lat ininom ko. Danggayan nak nga ginaw Manong Ernesto. Inak gumatang iti inuman ta. Ang damat arag di balay. No, kayat mo Ano, ti idul-dulin ko nga arak. Sige nga Rodan. Isunti naman ta. Tapno saan ako na rumwar. Manong Ernesto. Ayan mo, Sara. Ururayan na ka ni Dina diti balay. Jak agawid no adda dita dayta adina manong. Dagunit dayta tao. Imbagak lang nga rodo na jakon kayat. Ngam ipilit na lang ta ti bagina kanya. Kasano nga runen? Di na kayat ti agawid. Nabarteken. Si kanti makamuken ko ana manong. Basta kayat ko naliklikan ni Dina. Ni, ayan ko. Apay ngawan kawas ko. Kaabay ka pa Manong Ernesto. Sorry, Dina. Agpadata na kainom ni Rabi. Ket nailawan ta. Anya, awanan kay tibayin. Apay aginundawayan na ako. Apay. Saan ka ginuntawayan? Nagayatan ta adwa tinapasamak. Nakainom ta adwa. Sorry talaga. Sorry. Go. Ay, apay, anyat mapaspasabakin ka din Apay ngagbakbakwar ka. Masikaw ka, tatang. Anya? Masikaw? Apay, adan ayan lobyong anak ka. Awan ngam. Ginundawayan dak. Sino alalaki na ita? Amam. Ibagam, kayat ko ang makasarita. Uno saan, intag darum adago sa'yo. Awanan bain no asino man na ita. Saanan tatang. Diyak kaya't ti may babain. Kabsat ni Sara tinakasikog kanyak. Anya? Pinwersa na kakaday? Wanaw? Diyak mo. Nabartag kami ngagpadpada. Naginom kami ngamin. Kat nabartag akon. Diyak ko na mo dinararamid ko. Anya? Apay namin na naginom kayaw. Kaya't ko lang ko mga iliw-liwag tinaramid ni Sara kanyak tatang. Gamkas jay matan tinapasamag. Nakasaganak amang ikasarkan ka din Amok ngawan riknam kanyak. Ngam siyak. Adda. Ay ayatin ka. Tagdarak ti sikog mo. Tumukno sa dilangit ti gurak kan ka. Ngam ipagpagapok iti sikog ko. Iso sige. Umanog utak ka makikalay sa kan ka, Ernesto. Agyamanak. Wen, rumbang lang agkasartan. Taad nantun anak ta. Sapay ko ta maayat naktumot laeng, Dina. Ay na, nakaragragsakak maray. Ngamin, makiasawan jay anak kau. Ikasardan iti mabiait. Ay, uwin nga raw paray. Ay, mayat talalaki mo ti pakiasawaan na. Uwan nga raw. Saan ani-andi tinakatuluyan na. At least, asawaan na ti lalakay. Nagbalbaliwain ti anak kau. Saan atumbaw? Adamot lang ta siguro pa nagtumboy na. Hanggang saan una yan, ta masikugkat nga runay. Ngam ni Anday, kanayon analiday, taasawaan dan ni Dina. Huwag nga raw. Ala, andi ngayam latan ni Anday maray. Ibagam, makasarak tumot lang, iti parakin kwa na. Nagkasar ka mat gaya man, Sara. Wandi na. Inlimod mi ti pa nagkasar mi iti nobyo.
Kat masikog akon. Agpada ta na masikog. Wen nga rod. Kayat ka kumaasi di rin, Sara. Kayat ka pabasulan gapi ti kastyo nagtungpalak ngam saanen? Tadaditan. Ay, sorry, di na Sana balit na singpot ni manong ko. Di na kanto pasangitin day jay. Nagrigat ngam pilpilitak ti bagi ka mangayat iti kabsat mo, Sara. Kayat ko ti madaan iti bukod ko a pamilya. Wen rumbeng laeng di na. Kat idawdawat ko, nga agbalin kanto anaragsak iti den na ti kabsat ko. Rabiin ngam awampay laeng ni Ernesto tatang. Kunana adagasanak diti balay apaman amalpas ti biyahe na. Paumay siguro na dyan. Apay, awan-awag na ay. Awan nga rod tatang. Di na matrip-replyan ti text ko. Diyak mo't maawagan. Ang mga awan signal ti cellphone na. Ni Sara ti umawag. Hello, Sara. Hello, Dina! Ni Manong Ernesto! Nadisgrasya ka no katintaray day sa hospital! Anya, kumusta ka nun? Dina! Saan na ka no anispal ti biyak ni Manong? Anya? Anak ka, di ka unay agladladingit o ay malampas ang tumot lang na ita. Apay ano pa'y nasursuro kun nga inayat ni Ernesto. Isumot ti pan nakapukaw ko kan kwa na tatang. Anya nga raw, awan mabalin tayo na nakaw. Aging gala siguro ija ti biyag na. Tatang, Nalabit at apay napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka, anak ko. Kada kayo nga gina. Papadam anday. Anya dagita imut mau. Diaper, gatas, ken tintinapay na lang. Pangipanam dita. Itad ko iti anak ni Dina. Anya? Nawayaman ni Dina na lang. Isa mabalin-manan nga armain. Balo mo tan. Anya? Diyak kayat nga gastos ka gapulang iti anak ko, Andy. Di naklabdan, tapakaragsakak ti aramidak, Dina. Tababang na itang aramidak, may pariknak ti panagayat ko ken ka. Adon ti naglabasak, Andy, ngam kayat nakpayla ang arman. Wana, awan nagbaliw kanyak. Ay ayatin kalata, ginga ita. Nga ure adan anak ko. Kan balo Wana, saan matalapad da kita kanyak? Ibilang ko nga anak ti anak mo. I love you, Dina. I love you, kunak. Kaasyan na kumamat na. Naundaya panawin ti panag-aaram ko kan ka. Si kalang ti babaya na kariknak iti kastoy. Isa jak nagaram iti sabali. Si kalata ti kayat ko. May karimlakit di may ipatag mo ti anak ko kas anak mo. Di sige, aklunan ka, Andy. Di na. Promise. Agkasarta ko man, di na. Ala, agnganga ka tasubuan ka, Elizabeth. Mahal. Sige, mahal. Ay na, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Mirina, apay nga daka di taoy. Ala ka! Ipulong ka ka ni Auntie, Uncle. Ay, di ka gararamin, si Mirina. Apay nga daka di taoy alugar. Ay, umay kami kumaag-beach ka dagiti barkadak dito ang lugar, Uncle. Umaya kumagi-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, Uncle. Dagdagaray si Mirina. At ito iti sang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala,
Thank you nga ron, Uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalaw-lawatan? No anya tinakitam, para ken kalaang nalawag. Wan, Uncle Isidro, nalawag. No kasta, taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinaglitan may. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala, nabayag ka din na chicks mo day dyan, Uncle. Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Siyempre Mang chiksak, bakit pa? Tayo mo't kalaslasbangan nan Ang kasanungay no maman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdan naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, Severina. Isa di mo ibagbagawan. Oray anyat mapaspasamak. Awan pangibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar tinapasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga ron. Agtsapiro na. Ay kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidem Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray na daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami dya buskaw. Parigatan na kada taon. Baon na baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng samag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw, no maawat ko manuntay pensyon ka, agpasyar tayon to atalaw ka na Elizabeth. Itay ka pa'y lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka dita sango ti Sarmeng. Apay narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga, Mike. Grabe ka, Mike. Medyo adopay matibuok ko, Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga? Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan ang dagitim bagakkan Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Amomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadiagat. Atap tawan babaik bakit? Masikuranak lang amin dito buok kao. Kahit papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon kao ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa'y sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon kao bineng. Agsinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si manutak mo nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidraw. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo time. Sa paagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, taamangan no sinurot nak ni antay, mapantan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo. Agbalon ka iti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitlang nga ron natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidraw. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Na maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyar ter aramidin yaw Manong. Kani manang biningay, di yu ikuyog. Jakon inaways, na di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Yuna,
No umay dito ni ipagmaw ket damaganak. Ibagam adinak nakit-kita wan. Ay, apay masapol nga ilumungam nga ni Manang Binay. Basta, di kan agdamag ka ba guys. Severina, darsam Unang ka, lumayan! Nala, mapantay nga rodan! Adayo alugar dito yun, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am-am mo tayo. Isidro, mahal. Kahit kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, ta sumaruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo nakadi nga adda asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka anakan. Ngam ayos ka no matlatakin ko ana. Labnak ka no latta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Oray anya di tanak. Tinapatag. Naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa iti kwartana. Kat, imbagaan mo saan na madlaw ni auntie nga da pangpangtadan nyo iti kwarta yaw? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rot pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth nga aglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rot ka anakan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit di no malmas. Mahal. Kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan na to. Saan? Apay ko mga aramidot ti kastakot ay ayatan ka. Siyempre, si katipilyek no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wayne, basta ikaray madinak to isuksukat iti oreasinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, Wayne, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itod mo. Tangimi na mo't amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin nakid daw mau, ipaay kao. Ang yaman, nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro. Na, si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo itibiyag. Kastamlat ta akanayo nain. Agida, mangan, agbuyal ati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat matikastuyan angam tin nakagbulbulakbul wan nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen planong ngagsapol iti trabahom. Masadutak pa yung trabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon nak nga ikan. Kano dumawat ak iti kwarta kan kwa na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Na, kanayon ti iruruwaryo ka ni Uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang, nanang. Kinadanadlaw ko ka ni Uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manain. Idi awan chicks na. Kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now. Adaman chicks na. Tila ibagbagayo mo. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pag-atapan nyo iti maday. Nalaala, sapay kumangaraw, kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina,
Sumra ka ah. Sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita? Dawatam mo no otangam? Ni Uncle mo, dawata ka. Perigatan nyo, ayat imang taniti kastagatad kanya. Kwa? Sapay adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibineng, Uncle. Apay ni antay. Ada jisilid na. Di nakamudlay ka niti kwarta na dyan. Taamumad nga daim-imot na. Sana kang agdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Adala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga. Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kan antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kan ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rin mga alay si kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayo. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti maliklik sab mo ko ni uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Sibirina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklunan na kon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang Wanan? Oh, thank you, Sibirina. Ala, agdate nga rin. Angam sikapala ti sagot wan. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Sibirina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay dagitilad da trabaho na ayat da kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutin na nakaw. Saan mo ta? Ikikanak lang na ang Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumanga ikan na ka. Apay, adaya impadulin mo kenkwana. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Iso masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga. Ay, di yung ibagbaga ka na antibining deto Adda ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya? Nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita sika, Sibirina. Agpaiso nga ro di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya? Binilin na kadyak kano ipagbaga iti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga. Tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawag kan kwa na. Nagalas ti kasta nga ar-aramidam, Sibirina. Pananggundaway ti kasta. Amaw amade ti ar-aramidon jay ulitugmaw kanunungam. Pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta Ikan nanto pay ti kwarta ti saan nakapkapin Siyak tula kita kaan na kanan ti saan. Ay isa na mabali na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Aday bagam? Agsarita taman biit manong. Ada ngamin na amwakan ni Sibirina. Pudno ka day, nga ada babae mo. Nagloko mo't na dya babae. Apay, anya timbagbagan akin kaya. Patsimot na dya. Awan ka day. Ulbod na dya anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay,
Pangaasay, sardengamon ti kasta nga aramidang. Ha? Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka, iday. Siyempre, nadidigraak. Iso nga raw dakas taunay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag, iti kamalay manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulam, mapilita na ka mangibagakan ni ipag iti kasta nga aramidang. Anya, isa na. Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman. Ken panunutom kuman ni ipag. Di mo nurayan na maamuan na ti aramidam. Sakbay nga agbalbaliw ka. Ta, amagad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsangpay si Birina. Apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Na, apay, adda na yan nubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amok to kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak na inted mo, Isidro. Pasensya kan Elizabeth. Inikak nga minjay ka anakak, ta blackmail nakmay. No, jak kano ikan iti kwarta, ipulong na ta iti asawak. But nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay, tapno makadawat iti kwartakin ka. Inton maminsan, di mo nikan. Imposible ang maiturid na tagipulong day jay. Mabuteng matlaan. Wan mat kadi Di nakmat siguro isagmak jay ka anakak. Iso nga rod ako nakapamutbuteng na laang day jay. Rupat kwartamot gayam day jay abapai. Apay nga imutan dak mo tinangkal. Agipulong ak no kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta ka anakan. Maawatan na kuma. Intudyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tay sutag numar iti pensyon nyo. Ipulong kon tupay ka ni ante. Tangiwat mau. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numangag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan bain. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramiden ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day ante. Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manan iti personal. Dagiti awanan bain. Relax lang ante. Tay kariyo Di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo. Wan, di ka madanagan. Tadya kon ulitan day nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daante. Kuyugan kayon to. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Ta, agpasuko na kun itikabsat ko. Sige nga rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo iti bain. Piling, apay ganda ka dito. Si Kama ta babae. Piling, agawitan. Hindi ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jay rumbang katakwada. Di ko na siguro ni Uncle Jack maiturd dagi pulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na idha. Nagkinabil da Binidjuk nga ron nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidin ni antim abinay ng anak ko.
Ang mga numapan manen ijay rangtay. Saan na nang nagkarimot adinan aramidan ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isala ding itag. Ikang kapay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Jakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaantay ti restaurant. Awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalo din di pagdaw-dawatan mi ti kortam. Basol na. Tainimutan nakmat ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan agchichiks pa ilang. Jay kabit na ati na ibabain. Tanay pungot-pungot. Kastaya. Kas di ti rumbang kadag iti kabita kas kan kwa na. Igas iti kagimungan dag iti aklase ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti ibusang mi ti uras mauruday. Ha? Asino day tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang ka, babae! Bakit ka? Kinabalan nak nga tumba. Boses kan langak lang, ti bakit? Yung tipig sakit ubing pay! Ruguban ka man lang, tulungan ak, Rudy! Ha! Di mo tulungan dahi to'y babae, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabaalam dahi ta. Bumuludak man iti kwarta man ang dalin. Paggatang mi ko maitibagas. Apay, di pa'y nakasapol iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakaata di kay pa'y nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay ngay, kasano nga rin na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin ang nagbabae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idea sinaamon day dya lalaki ta konsumisyon la ti ipainakin ka. Awan lang arod trabaho na nagbabae pa'y lang. Diyak mo't nga rod basta masinaan, tayo ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin tanang isam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabailan nga ramidin day ta. Saan abalen ta, nagkari nga agbalbaliw ka nun. Gat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabit lang nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem, tikit kitaam dita cellphone mo. Ni kumparek aramon Impos naman ang ti kabarbaro alugan nan Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no, adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin natak at gulguliban na. Anyan tulaangan no, adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga aramid. Promise. Iso nga agabrod kakit de tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agipatakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilugan ta. Kat no makaornong ta, agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang.
Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manen. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas jak klase ti asawan. No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kayat ko ama nang. Numjay nga rod asawak ti pampanunutek. Amang ano isukat na. Agabroad ka, kidi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Frey, di ti pampanunutek manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kan kuana no kaya mo. Kasano ko maamabantayan nyo, kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay kan kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no dito ti pag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko, no dito'y balay ti pag naudan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw, no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom, tadituyan balay ti pagnaidan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat na dyan agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na, ala ah. Ikarigatan mi nga awatan dito'y balay. Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipagnay ti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna, ngagna dito balay na jay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng, ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abodyguard timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga kasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwarta na. Nakakaasin ni Lena, no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadok day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo no kasano ti panagayat ni Lena kenkwana. Nagtalaw pa'y ngarod iday, gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na dyan nga anak mo. Mahilig ngamin iti gwapo na dyan alina. Anum ta gwapo, no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw, nabi nagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan, day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanula unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde jay anak ta. Iso suportaran tayo latan ti pakaragsakan na nga aramidan. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mat na makipagnaad kadananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito yakon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuluyan ti agabrudan no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan na? Sayang ti panagabrod mo. Alang aron. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka ah. Di ka garamit itisan miya kayat. Ken kang runaan ti amen. Agtrabaho ka. Saan agaputa adda ija brod ti anak me katag senyorito kamitay. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho.
Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni J. Bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin J. Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti ah? Ne, apay nga yung kaslasaan ka naragsa ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito eh. Kaya't kung ti pumano dito Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Ngunusan, agawid ak pa lang di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya, agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Ura yun basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Saan ka komportable dito eh. Sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak, jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga aburnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan Lina, bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila diti balayon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na tara aramidin may Lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon kan kwa na tatang. Di mo't nga min sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, kan aginawlaang may. Basta di yung ungtahan kan pagpabainan. Taamangan no agpasugnod kat pumanaw. Uway, Okay. Saan mo't la rumrumor ni Freddy dita balay, tatang? saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalay. Awan mo't lat maday, ama obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Napos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ba? Ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Itan niya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbi ti kinagwapo no sadot tumalaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may san nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay, jak marami data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kanapa naglibas ka rin waritay? Nakainom ka pa asim mangpet. Kwa, anday baga, sapay ko mata, di nakgurguray. Anya data Freddy? Amok na-develop tirik nam kanyak manang dali. Ha? Ni, anya ka din dito nga ibagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy. Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakadalin. Ha? Anay ko, apay ngagsipat ka nga. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Saan maaway stirik nam kanyak. Oh,
Imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo ta pumanaw kan dito'y balay, itamot laan. Ah, pumanaw di pumanaw. Ang amok dalen. Ang dali mo da pa naggustom kanya. Hello, tatang. Apay nga yung pinapanaw yun ni Freddy dito balay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yun lang ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudnutin danon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, isuadanggan na kamay. Sinaamaw na dya lalakay. Taulti mo, kamsad mo, kasya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yung mga pampanunot itinobyo. Ta pinapanaw yung mutin di tabalay. Lipatem langan na dya lalakay. Sinaamaw, awan babain na da dyan. Ay saan, tatang? Ay ayatok ni Freddy. Diyak maaramid, di bagbagayo. Saan di ka agaw awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad, ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, ah? Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asika lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga rod, jakon agawid, talagpasit pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Juan, pauitan ka intong bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lena. Kwa? Damot basit, ah. Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Ha? Sigurado ka? Wen, di ka madanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod rugi, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akong nagbababae. Agsapulak iti trabaho, tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangken ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya lalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akapsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kita kisaanan nga maw awag kadatayaw. Wen ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangken na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw, tapno dumngeg jay kabsat mo. Masyanak kan nilina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Dahil latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay nin mawag ka? Wana, tadi ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Ah, kwa, busy ak ngamin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay, adamar arami da balayo aya. Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti dayja lalaki Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid abalay mi. Pat-pat jam. Kanulbud dayja lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Danggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto nakakaasi. Iso danggam mo ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo.
Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunutam. Makaawit ka ni Ije Pilipinas. Okwa. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunen. Kasano nga rodan nga Gianubium Ije Pilipinas? Saan mo't laa kayat ti pamilyak da dya lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas ang masakbayak kan ni Freddy. Kan amang ano lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan na klaang. Ada kanyam data ah. Noan niya ti desisyon mo. Si kati makaam mo. Ay, aklunek san da dya a foreigner. Ta, alaan na kano ije pagilyanda. Ah, talaga? Ay na, mayat nga ron ano kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam no kas ano. Anyat gagaram, Frede. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliw ako? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan. Ay awan mabalin me no di na kan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena man ang. Ulbod! Kung kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbaliw ako manang at ang trabaho. Balay, trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti day jay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. Kasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wantatang. Apa man amal pas ti kasarmi, alaan na kun ije pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasustigasat na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mau. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak kaw. Tano saan Sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayat mo't nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mau. Kayat mila unay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti dayta atrak. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin ngag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyo? Sana pa naglastog. Wen, Manang. Ang damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa na ito'y iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mo samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan Manang? Hanggang sanak ngaglas-lastog. Pudno ti imbagana, anak ko. Mayat ka na untibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ang makaam-am mo kenkwana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti da balay Wen Ada gastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong tasawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid ako dito Pilipinas. Ha?
Apay nga eh. Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag. Tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos. Tani, narigat ti biyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay naanak ka. Apay nga yakas tamot kang tilangam. Nagkutong kamit saan. Kasla di kamit mangmangana nanak ka. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawak. Basit lati pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangadeng mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sinong na dya foreigner. Aywan, nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa iti biyag na itan. Ah? Kastaya tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaiso gayam day jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka ah. Agyaman ak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga sawak. Ha? Apay nga eh. Mabuti nga kon. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pa'y. Anya? Daytoy ka din jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli ti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't ngagsingsingir. Kan, anya ti amom. Amangan no maornos tamot la ti amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo. Nanang, sa anak sa nga agiskwelan. Marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarikat. Iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school akit narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanyak isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panagkagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo. Kabailan da ka apagadalan. No lakit di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Iso nalaang ta talaga adyak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay kunam, Leonor. Di ka nag-eskwela kunam. Marigatan ak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay, saan na mabalay? Amok asadot mo lang na ita. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka, ama kaadal. Kasano tayo laangan nga, hindi ka ag-eskwela. Kasano nga raw, amayaon na kami iti kinarigat ti panagbiya. Di mo pilitan no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alukuyam kit di nga ag-eskwela Tapno pumintas to matibiyag na. Kita man, nagitay kakanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ore nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin.
Nakaadal da nga agpaysuang kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. Wen tasadot damat ngagtrabaho. Iso ano si ka, numakalpas kay ti panagadal mo. Ipakat mo adagaws. Agtrabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka. Ag-enroll ka ninton umay asirek. awan mo lang ti amo ka kurso ay enroll ko. Siyak di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanaan tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na, no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor, isko. Pangalag ti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na. Asaan na nga minti utek na Pampanunutan ng tumay adi nakabailan, di pumaysaw. Kun maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit di lakay. Kataramidin ta ti amin nakabailan ta. Basta makarturpos ti anak ta. May remedyaw ti kwarta. Nalakalang day ta. Siyak ti makaamaw bakay. Ay, alangano nakdita isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngam amuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit na nakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na a nurse ija brown. Agasam. Di ko pa yun nakabagis kaw no mapanda makichinda. Ken no mapanda makimiting iti senyor di ko dan. Doon ken dunyadan nga gasawa. Sa mayat ni nurse nga ala ni Leonor tapno agabrod tumay. Kasaritam to anay bagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siyak ti masuraut. No anya ti desisyon kaw, isaw ti matungpal. Leonor, maudain asaludsod ko na ito'y ken ka. Ketikayat kaw, wenlaeng ti sungbat mao. Tatang, Ag-eskwela ka, wenlaeng ti kayat ko asungbat. ha? Ag-eskwela ka, Marigatan ak matatang. wenlaeng ti kayat ko asungbat. Ag-eskwela ka, wenno saan. Kat, wanan arod. Ngam kasanon no marigatan ak kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. No kasapulan nga kopya ka, aramidam. Kopya, nagiti ka adalam, no examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak. Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnet ti ulam. Panunutam analaing ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wain ka ba guys? Ta umapal kanu ngamin iti anak mo a nurse nga adda ijay abroad. Kayat nakanumot ti bumaknang. Kayat na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ag may sa nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulaan nga ti namnama tapno bumaknang kami. Isu nga aramidon mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagays. Wen talaga kasta. Naimbag tulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumuten, taawan tun ti panunutan nyo paggastusan nyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanagibangkag mo para iskaw. Ay, way, pare Mariaw, tanay. Agmulak man iti adu anatag.
Ay, naggagat ka launay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, ninyo naor. Di mo't nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Ah, awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko maanaglanglangan, saan ko maanagdubli Gusto amin na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy si pagadalan na. Nasyan na kano na iti maestra na iso nga impasada. Ay tismoso kamot anya, paray. Ha? Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita adamag. Sana nakapoy jay anak kau. Nalaing tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat, ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mau, anyat korso na. Kinamaestra, paray. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mau. Tagbalin to ang nurse jay anak kau. Ag nurse tao ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti sweldo na ijay. Sige pare, labasan ka. Bagbagaan yung tuman ni Tatang Nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrug iti klase, kastanti bagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalangwad na. Uray ko mano saan na kamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nak nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabailan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo. Mabutengak lang amin ka ni Tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabaalak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam. Ngam kabaalam mo't gayam. Agabang akiti pag naada ki sentro, Tatang. Tapno sa anak amarigatan na sumbra kiti klasik. Sige. Basta tarimaanam ti agiskwela, Anay, di na ko mapaayan, anak ko. Laglagi pa, asikalaang tayan tinamnamami iti inam, tabno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ija abroad, anak ko. Tatang, Kundi nak ibabain, kadagiti kalugaran tayaw. Tanay, kanayon ko nga ibaga kadakwada, amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masuronak nga may. Tay bagbagadaan nakulnut kano ti utek mau. Ang paneknekam kadakwada, asaan na po nunay ta, Leonor. Ipakitam analain ka, makalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka, pampanunutem nga min na nakulnut ti ulo, iso akas ta. Kabailam day ta anak kau. Okay, kaano nga raw nga agsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak langan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni ti mulak anatang. Ay sus, kasano na ito yan? Nagpigsa ti tudo ken angin. Kasano nga tandag injay mulak? Bigla mo't ngaminan ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, nakita nagdi mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruar mo. Tawan, agan nadak Basta nakita nagdi mulak, tanay. Jak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadaal lagi ti mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, tani ti pag-tuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela. Ay saan? Sayang titawan.
Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan tangarod iti pag-eskwela na ngay. Nabagyumot timulam. May remedyo mutkit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas nilyo na or iti panagadal na. No ag nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, Ato iti pagbayad mo itaas si mister, anak kaw. Ni, nangalaan nyo iti kwartayo kat nadadaal mo't amin amulay yung idinagbagyo tatang. Nagilako kamay, ti dagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners ija abroad, ag triplin taw ti dagatayaw. Tatang. Sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Ketnay, balaagan ka manan, Leonor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon iti inam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasaysaya at laalaksiden dakan nga anak. Anya? Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matag negosyo? Winman LV, tuladan ka. Kaya't kuti ka si aramidam. No linyam tag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan kang agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rudkan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta. Anyamot tayo. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanan. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel tinagpuunak ijay. Kat better luck next time Addan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay inak kumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Oray mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pailaan. Sa nabalay ta, masukatan taw. Kung saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo. Di mo kayat abumak ng tao. Saan akasta Ngam kumusta nga rod ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa na. Ngam di mun samot kumustaan dagiti grado na. Ay, nakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay. Saan na masapol at check-apak ti grado na. Nay, nailako yun samot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Iso tinangilako. Nagbasit lang aruden adaka. Inlako na pailaeng. Ay, sa bagay, talaga ngamin na nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay ngamin nakasya akurso ti innala na. Ay, talaga nagastos day jay Naimbag kada kami ide. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso anak kaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akinaners ti alaen di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay lako mga rod ipag. Leonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da data?
Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damot kayat nga ipaabang. Ilako da kanun, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga Ruden, LV. Mano? Ha? Ada paggatang mo? Ada, friend. Induldulin ko nga mintay in-inted ni tatang kapag tuition ko kuma. Ha? Nukas na. Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen, LV. Ta mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengak kun. Kat, kasanun no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kayat nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidan na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mangnamnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da, ngam awan met gayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko nga inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan kan nga agis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sasemestre latin na ilepas ko idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala ibagbagakan ni tatang mabutengak. mala di ka madanagan, anak ko. Jak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid, anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti in-inted mi akwarta kan ka, anak ko. Ay na, umadan na hindi pa nagturpos jay anak ta bakit. Ang graduaran itatawain. Ay, Apay, saan ka naragsak nga agturposan iti mabiit ti anak mo? ay, di mo namnamaan day tais ko. Anya ti magbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya, di napanrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasim mo. Anya, Di na ka numapilit ti bagina. Ta talaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. anya, tiawanan bay na babaeng, mangilawlawan, nukasta, sinayang na lang ti kwarta, anay itad kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Taumay agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu tatang. Pakawanan dak ko ma. Pumanaw ka! Tatang! Lukatan niyo kumaday toy! Pakawanan dak ko ma. Pumanaw kan ko na! Kat di ka nagpagpagita pa dito. Magilawlawan ka. Dinadal mo, di pa nagtalik ko ka. Isa pumanaw ka. Tatang! Anay ko, ang sakit manin ti tiyan ko, bakit? Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartata ngay. Sigurado anak asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta agrubot kan ta agbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na.
No kasta, nakabalay kan dito'y sentral, Leonor. Uwan tatang, nabayag ka na ipatakdad da ito eh. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko dagi siya inintad yung kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke. Kat gaputan na pig sa tikita kay jay. Nagurnungak. Aging kaananayunan ti pwesto anagatang ko. Kat adapay ababangak iti abay na matlaang. Kat idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin amarigatanak. Jak laim pagaraw. Tiamaw. Nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak kao. Dapay lugan maon. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kuma anak kao. Pasensya ka no nasubra ak tinagarap aap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaam mo iti magastos para iti panagpaagas yo. Agyaman anak kao. Nanang, naglako kay samot iti baboy yu di kalman. Wan, apay ayari ko. Di mo't plano iti gumatang iti washing machine. Gatangan yun, di automatic ang washing machine may. Nay, apay nga ilakom nga ikat kagatgatang yun samot iti dayjay. Wen, nasyot ti kwartak nanang. Kasapulak. Gumatang agtulatan iti ordinary ang washing machine. Bagay iti kasjay. Ta adu ti danom nyo ditoy. Kung saan kayo amarigatan nga aggaw-gaw. Manungay no bilang laeng. Nanginan samot. Oray ibargin ko no da kayo ti manggatan. Alam nanang, gatangan yun tanay. Kasapulak ti kwarta. Damagak tupay kan ni tatang mo ano anyat maibaga na anak. Namagan nyo palaan. Saan awan mat pakibiyangan na dita. Ta saan samot nga aglablaban ni tatang. Uray kwarta mi adwa dyan naglakwan mi iti baboy. Iso ayuman ko pa'y mga umunakan kwa na sa akto ag desisyon anak ko. Ketuen Gatangan mo no ilako na. Pipyata nalaklaka basit. Kuna na mga ilaklaka na kanobasit na usarda kanun. Nabiit sapay mo't laan agatang na jay. Huwag nga raw. Ngam na short ka no mati kwarta na. Diyak amo ano niya gatangan na. Tako na mga ada pangusaran na iti kwarta. Ni, da kayo matgayam tatang. Sumrag kayo Aglaba ako man kat. Why, umay ko alaan na tayo ginatang may awasing machine niya umina balasang kao. Ha? Washing machine? Ginatang? Anyat kayat yung asawan tatang? Nay apay, saan nga imbaga ni Rico kan kaaya? Inla ko na may washing machine nyo kada kamay. Binayadan may hindi kalmaan. Anya? Ni, diyak amo day tatang. Kasta aya, anya ngay, ala account. Nabayadan mi matay. Alaan nyo nga ro din no ginatang yugayam adyak amo tatang. Galgalak to laangan adagi jay murang mi. Kita aglaba ka pa'y biit at subjekto lang no awan usar ay. Saanan tatang? Alaan nyo latan. Uray tabasit jay murang mi. Galgalak to latan. Anya kamatan Rico? Inla kum gayam jay washing machine adi mo man laing bagbagamat kanya. Nalipatak mo't ngay bagakan kan. Ala, sana balay tana amuamaon. Nakigtutak laangan idi umay alaan ni tatang ti washing machine.
Jakmat amo nga inlakom gayam. Apay nga inlakom nga kat kagat-gatang laday jay. At nangarod ng usara kiti kwarta. Nagkurang di kwartak. Impustaman nga tan iti palot. Ambot kakaiso na nagbalbaliw akong. Ay di naklukluk Rico. Adda nakadamagak amapan ka pa'y lamakipalpalot ijay kabangibang nga ili. Dakkel ka no ti impaabak mo ijay. Kituray takwartak mad. Pagregrigatak mo ti sugsugal ka. Naa, kat anyat kayat mo asawan, no pagbamban no gam ti kwartam, aramidam matan ti kayat mong aramidan, nga uray amom adakas. Sagpaminsan lang mo. Pagliwliwaan laeng. Agas ti boring. Di nakla maawatan ng ayamin Ay, jakamukan ka. Addan do aputot mo, ngam di ka pa'y laagnak-nakam. Aramidam matlat dagiti jak kayat. Pag-aayat mo mat ti mangis stress kanyak nga asawam. Unay kat to'y napintas nga asawa ko na aya. Saan mo't Saan ka mo't ngay suksukat? Ay, boy. Amang medical man, nasabat ko ni Mari Elsa. Naghapa naman kanugaya man kanila kay na. Ay, di mo yaw awan ti saritaan. Saan at tila isingsingit mo iti saritaan? Naitagat ti jak kayat kan ka. Tangaw-ngaw kala angaw-ngaw tunggal adak di ti balay. Makaumadengdenggan. Rumarak man pailaan. Papanamanan kat maluman. Inaklamaki karo ba? Una yun day tanga asawak. Diyakan mo ti aramidak. Makapa-stress at talaga. Naimbag oras pa manang mina. Mata kamin. Ha? Apay buyet, anyat gagarayo. O may aramidan ti kabinet ti sirok ti lababoy o manang. Itang amin timbaga ni Manong Ricaw ayo umaymay. Remorka din ni Manong Ricaw. Awan, napanagtrabahon. Sapay jak nakagatang iti sidain nyo ading ko. Di namot ngamin imbaga kanyak. Tapno nakagatang ako maitilotwak asidaan nyo. Wano, kontrata ti pamayan nyo. Kunamat ni Manong Ricaw nga arawan manang. Alang arod, tain nakbiit gumatang iti meriendaan nyo, kansidaan nyo. Panawan kayo pa'y nga rod dito'y balayan niya. Sige lang manang, awan problema. Nanang, adda masida akarga ti refyo. Ikandak man pa'y kasukatak to. Awan ngamin karga di ref mi, iso nga inedep mi pa'y laang. Adamat karni ti manok dita ken bangus. Kumpurme ti alaam kadagi jayan. Agyaman nanang, sukatak to. Dayjay tumat nga anak yo. Di namot imbagbaga kanyak nga agpatrabaho gayam ita ijay balay. Kat awan nakasagana nga ipamerienda kan ipasidak kadagiti agaramid iti kabinet. Anya, ay nagloko mo da dya taon. Nala, ingka mangkita ni ti alami jerep. Makamukan balasang ko. Uy, Mare, barato mat Barato iti? Iti napangabakan nila kay mo Nangabak mo kano iti sugali di kalman. Dakkel kano ti inabak na. Ha? Agasam nga di inabak na. Nasurok kano a 50 mil. Ha? Ni, kastaya. Diyak ka mo day Ape di mamungay kaasawa na ka. Di mo kunan ngayon limod na kan katinabak na. Diyak ka mo at talaga, Marisandra. Iso apasensyakan. Awan maitid ko abarato. Tadyak mo't ammo day ta. Nangipanamjay inabak mo. Di mo pa'y imbaga kanyak anangabak kagayam. Sa bali pa'y atao ti pakaamuak. Apay, masapol aya nga ibaga amin kan kami na. Nalabas kamot. Di kayat mo ngamin kat anderen nak nga asawam. Saan akasta? Ngam kas asawam. Pagrebengak met amaamon amin aganwat mo. Amin a desisyon mo. Masapol kumamot amaamuak Oo, andakat kastan. Amin na planaw, ibagak amin kan ka. Apay, asino ka na una itibiyag ko aya? Kat asawa ka lang man. Anya? No kasta? Lalaengem ti biyang ko kas asawam? Awan gayam importansya ti akam ko kas asawam? Zana kasta, ngam sabali ngamin ti kayat mo ang mapasamak.
Ti kayat mo tengedenak. Madi mabagkulak mo ten ano kasta. Saan mo tamasapol nga amin na desisyon ko wano ganot ko kat iyaman ko amin kinika. Di mo kumamat limitaran ti garaw ko Ta siyak ti padre di pamilya. Siyak ti mangmanggag para ti pagbiag tayo. Apay, no sana gapo kanyak, adalamutin yung nga agi inaaya. Ala, Huston, saanan at tila isidsidir mo? Sa bali manan tinagturungan ti saritaanan. Talaga adi ka makaawawat. Di mo maawatan ti kayat ko asawan. Jakmat limlimitaran ti garaw mo kat. Ti kumakayat ko laang. Kat ipakaamumot kanyak dagiti ganwat mo. Dagiti planom. Wano anya apay dita. Saan akas ta makigkig tutaklatan no adda maamwak iti sabali a tao. Inga kidyag gaon, ta mabisina kaon. Ngaw-ngaw ka man na ngaw-ngawan. Marisandra, addaman damagakan ka. Anya day tamare. Napadasam ka din tay no adda aramidan wano ganwat nila kay mo. Kat di na ibagbagakan ka. Tay agdesisyon latan nga is-iso. Adi naman la iyuman nga umunakan ka. Ay, awampay na puuta ka kasta ngay naramid na mare. Taami na plano na yuman na nga umuna kanyak. Tapag saritaan mi pa anaimbag, no anya tiromba nga maaramid. Saan nga agdesisyon nga is-iso? Ay saan Anyat serbik nga asawa na ngay no di nakiraman itanyaman na ganwat no plano na. Apay, nilakay mo nga sana kastaya. Pulos, mare. Iti pay la sa bali at tao ti pakaamwak iti ganwat na. Kanayo na kasta ti aramid na. Iso ama surusurunak. Ay ayak pa'y katibagik no daduma. Panagrik na kat kasla sa anak ngay bilbilang nga asawa. Ay, no nilakay ko sana kastamare. Ibaga na amin kanyak Kanultimo lutuan na amasida kadamagan na pa'y kanyak. Kan uray titimpla ti lutuan na amasida. Iparaman na nga umuna kanyak. No gusto mo lang titimpla na wano saan. Anya? Imbag man takasta nila kayo mo. Kasi na amare. Day tamo ti pagbili pa ki asawa. Taultimo ipapan na iti karo. Bakit ipakada na pa'y nga umuna kanyak? Nukas di amapan makisyat. Mayat ano kasta? Saan akas ijay asawak? Asalaag pakada no simmang puteng. No nalpasan, sana la ibagan. Nanang, ayan ni tatang. Aday jay talon. Apay aya. Ilakok man tayo wangkaw. Amangan no kayat na agatangan. Jakmat lamasango ngay pastor. Ay kayat na tagberbero kitinwang day jay. Tanay nalakon tay bakit anwang may. Angam kurang sa mo di paggatang na. Tanaksayan nan. Ore utangan nan ti kurang Pangusaram man nan iti kwarta aya anak ko. Ibangkok na nang. Naimbag tula pag-iskwela na gitubay. Nasayat nga roda no kasta. Di mo man mapan itaytayan tanarigat ti kasta. Naadik kan sama mapan makipuspustan. Saan nanang? Ilusardeng ka na nabayag. Nala, urayam nga rodya mamon. Paawid siguro day jayan. Ibagam ti gagaram. Hey! Ala magnakaano Hey! Ne, apay, buludin nyo tinuang may tatang. Agarado kayo? Saan? Ginatang ko na ito yan, Mina. Apay, di man imbagan ni Rico kan. Ha? Ne, saan matatang? Nukas na, inla ko na day takada kayo? Uy, balasang ka. Hanggang na pa'y udik. Ha? Utang ko pala di basit nga udik. Adakan ko na tibayad na, tatang? Uy, inted ko di kalman. Ay, nagluko at talaga day diyang anak yu. Di naman imbagbaga kanya kon. Ay, ipaabak naman siguro diyang naglakwan na. Apay nga, yung agdesisyon guys isaw. Madi ati kasta. Day tangarod ti jak kayat ijay anak yu, tatang. Kaslaawan asawa na. Tadi na pa'y yuman kanyak dagiti ganwat na. Kasta ka na yun ti aramid na. Iso ang masursurunak no daduma. Mapunpunwan na kung tatang. Ala,
Bayam ta kasarita mintuman kaninanang yaw. Agpaspasugnod sa jay asawa marikaw. Di naman gayam amaw ngayon lakom tinwang yaw. Apay di mo imbaga. Ay na, masapol pala aya. Kat mamuan ng tumutlang. Kuwan kasta ti akman tagasawa. Noan niya ti ganwat ti maysa, masapul ang maamuan mo ti maysa. Tapag saritaan daan na imbag, noon no saan ti aramidon da. Kan respeto mo na iti asawam. Kitaan na kami man iti amam, noan niya ti ganwat ti maysa, yuman may iti tunggal maysa. Adula amin no siya. Kumaano ni bakit ko ti mangmanggad ta iso? Wan, ibagak amin na planaw. Nga madamot lay di balay nga agaw awir ka na kitanak may. Siyak ti padre di pamilya. Sana masapol ayuman ko pala ti planok iti asawak. No kasta kayo kanitatang nanang saan kanyak. Sa baliak. Iso didak kontraan iti kayat kong aramiday. Apay adi ka matagtagaray mina. Itay pa'y lamat-madlaw ka. Awan? Apay. Nasakit tinakamaw, adyak imbagbaga ti panangilako kitinwang ka. Nuang kumot na jay Adaya kwarta man na igatang iti na jay. Kwartak tinaigatang ijay. Wan, amo. Apay, sa pulam tinaglakwak. Di mon pakibiyangan ray jay, tindulin kaon. Tilay bagbagam kanitatang. Sa binagbagandak. Kaslakit din ubing abasit at sirsermunan dan. Gapoy timbagbagam kadakwada. Saan man na tila ipulpulong mo kadakwada? Ala, di ka madanagan. Manipod ina, jakon agsao iti may papankan ka. Matungpal ti kayat mo. Rumbang laeng, tawan karbangam amang ipulong-pulong kanyak. Agpa-importanti kamot ngamin unay. Ti kayat mo, maamwam amin nga ramidag. Saan mo ta mabalin ti kasta Ala, huston, di kan suman na uri ko. Di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Tauray anyat ibagbagak, di naktumula denggan. Day talabagbagim ngamin ti kalkalin tagam. Inaldaw na rumrumor kami na. Papapanamaya. Di talaang. Ore kumaano pagsayaatan ti papapanam. Tapno makatulong kamot kada tao. Ala, tayo nakagluton iti pangrabyan. Agsarsarita tapay laeng. Nagbastos kamot tayo. Talikod na naklatan nga oray di tapay nalpas na nagsarita. Andiat klase nga ugali ti kasta. Daytan samot ngamin makimarmaritis iti karuba ti raramidam. Di kan sapay makadalos di ti balayan. Agsaw ka mo't awan pa'y ganas mo't asumanao da tao. Di ka mo't sumungbat. Awan mo tirumbang nga ibagak. Nasaysaya at lang agulima ka kun tapno saan tang agapa. Umadani magaya man ti flight ni Mare, minaan niya pare. Ha? Anya flight nga ibagbagam mo't maray. Di mo agap apply para abroad ni bakit mo, kat umadanin ti flight na. Ha? Imbaganakin ka? Kawan, intun umay alawas ka nun ti flight na. Anya? Sige. Labasan ka pa'y ngarod maray. Agawin ako. Anya matikas na nga aramid mo, Mina. Nagdesisyon ka, asiksika. Apay adi mo imbagbaga kanya ka nag-apply ka gayam para abroad. Mag-abroad ka mo't gayam mo nandiyak amaw. Masapul pa ilaya. Na, katuan asawa nak, di mo ipakaamaw. Sa bali pala tao, ti pakaamamwak. Di tabagim ti pangibagam iti kasta. Ha? Ita, marik namon ti parparik nam kanya, Kriko. Nasakit, saan? Nasakit ti saan ama pakaamuan iti ganwat. Ha? Aga brunak, takababain mat kan ka. Awan maitultulong ko kan ka. Ha? Kat, sino nga rin ti mga iwan ka nagitianak ta? Bantayan ni nanang ko. Ipan kunto ijay lugar mi dagiti anak ta. Taamok adi mo matlam asikaso ida. Agyaman ak ta naka-online kan.
Apay nga ita ka lang ako online. Kanayon ka akong kontakan nga offline ka mo. Kumusta kan nga eh? Kat, nasayat lang ta, ari ko. Kanaw, nagbakasyon ka. Kagap-gapok dita Pilipinas, idi na minsan nga aldaw. Anya, sa di ka nagawid dito balay. Apay di mo impakam mo, ang nagawid ka gayam. Masapol pa ilaya. Akit taasawa na kit nga road mina. Nabayagan asininaan ka, Rico. Anya sina nga bagbagam. Saan tamot na nagsina Nagsinatan. Nabayagan nga imbagak kininanang ko ang nagsinatan. Apay, masapol pa ilaya ama-amuam. Anya, Adon tinangibagbaga ang nagsinatan. Ladingita, ngam napukawan ti panagayat ko kan ka. Ado ngamin tinakaupayak kan ka, Rico. Sana bali, ta saan tamot ang nagkasar. apay nga yakas tamot ng ti bagbagam. Bakit? Saan ka dakasta, Di mo plano tayo day, ti agkasar. Nabayagan a plano dayta. Ngam di mo mat tinungtungpal. Nabayag nga inururay ko day tagon daway. Ngam saan kang interesado. Husto mat kiti kasaan ta nakapagkasar. Tapno nalaka ti panagsinat Mina, di na ko masinaan. Pangasim, kasanon na kita anak ta. Nawaya ka amang pasyar ka dagiti anak ta ije balay, Rico. Jak ipaidam idakan ka. Basta di kan mang namnama kanyak. Taaddan sa bali amang ikasar kanyak, Rico. Anya,